angiza ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Aya mahirwe ntacikwe bene data, ntacika umuvandimwe wawe, ntacika umubyeyi wawe, ntacika inshuti yawe. Reka ubu butumwa bwamamare mu isi hose, kuko ari Imana ishobora byose. Data mwiza, Imana ishobora byose, Imana ikomeye, Imana ikiza. Tugushime kuri Imana iruhebeshi, tugushime kuri Imana itugunyukanyikiye. Mwami Imana yacu byari bituruhije, tugushime Mwami Imana yacu kuri Imana irengeye abarengana. Uri Imana Mwami Imana yacu ishyurebesha amadeni. Uri Imana Mwami Imana yacu urwanire benshi. Uri Imana ikuye mu ntambara n'amakuba. Uri Imana ikijije abarwayi mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye ko wubatse ingo Mwami Imana yacu zayo zisenyutse. Tugushimiye ko uzanye amahoro mu muryango. Tugushimiye ko utanze Mwami Imana yacu imbaraga. Tugushimiye ko utanze ububyutse Mwami. Tugushimiye kuri Imana ishobora byose Mwami. Uri Imana ikomeye, uri Jehova Mwami. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Uwiteka Mwami Imana yacu Data wera, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Yari umukozi w'Imana Mugema